Ngoba kanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhaka udakwe yini ingqwele le ebhoqabhoqa imizi yabafokazana ngotholo lodwa likaMentshise shithuluza ngihambe nalo ngilifica ensimini xa muxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini umuntu ongeyena owakini ukuze lo muntu abuye ezosupporta wena. You need to understand what I'm saying right now, Vivian, because failing to understand me, kunabaphathi abaphethe inkampani zabo, they are running successfully because zisupportwa amadlozi enu, because wena awukho capable to run your own company. So idlozi lakho kumele liyosupporta leya company ukuze leya company leya i-exist so that izokhona ukuholela wena. Lidinwa kuphi idlozi lakho? Lidinwa malizofaka i-effort enkampanini thizeni mase kuyaba inkampani isiyenzani yona isikuletha down. Ayisakunika imali that you deserve ekubeni effort oyifaka emsebenzini inkulu kakhulu. Inkampani imili ngenxa yakho kodwa because wena understand ipower nayo awu understand and uyibukela phansi ingakho idlozi lakho lize liyo supporta lo yamuntu. Uyabona nakwipolitiki same things applies. Angazi leto ngisho kangakangaki. Sengisho kaningi futhi sengifika la na ukuphasiya kabi mawukuthi abantu abayi-understand. Uyabona masikhuluma ngenhlangano bafethu ukhongolose i-ANC. I-ANC vele abaholi bayo banama challenges nje abanye babo. Banama challenges nje kwayibona ebuye badidisa ipower. Ngesiqamba manga ibuye badidisa ipower yabanye babaholi be-ANC. Kodwa lokho akusho ukuthi ama spirit support ANC nawo adidisekile. Never baba. Ama spirit support ANC ayidlozi le ANC. Ama spirit awasebenzi ngalendlela ucabanga ukuthi asebenza ngayo. Ama spirit akwazi ukuthi baba mawusuhlukunyeziwe ekhona akuyeke nje mawusasebenzisa amandla akho kodwa mayisa demonstrator wona enza baba izinto ezingakholakali. Enza izinto ezingakholakala ama spirit baba avele ayibonakalise ubukhulu bawo ukuthi makhulu kangakanani. Avele as demonstrate. Uma ungakayazi le demonstration yama spirit baba kusafuna uhlale phansi nami ngikufundise kancane kancane. Ngikufundise kancane kancane mawungakayazi le demonstration yama spirit. It's very crucially important. Very important. Hey, uyabona ngathi ngibatshela abanye ngithi uJacob Zuma ngiyamthanda futhi ngiyabelivela kuyena. Ngase ngiyasho ngathi kodwa ama spirit ambekhaphile awe ANC. Isho ukuthini leyonto? Isho ukuthi even in real life abantu abaningi abasupporta iMK abantu ekade beyi-ANC. Isho ukuthini leyonto? Isho ukuthi ama spirit ANC asupporta uJacob Zuma. Kodwa kumele ayenze launch ukuwachazela kahle ukuthi yini eza nayo because okwamanje aseza ngokuthi I am supporter nje yena as a person kodwa ilaunch ibalekile and mayenziwe ilaunch kumele yenziwe eOrlando lapha eGoli. Uma yenziwa azovuka wonke ama spirit ANC wonke ayobe attention elalele even ngisho abantu abakwi ANC bobe beyilalela imanifesto mayisithulwa uformer president uJacob Zuma. Even ngisho ama leader akwi ANC ayobe ilalela. Even ngisho amaqabana akhothama amasosha nakhothama ama comrade nakhothama ama activists ayobe ilalela imanifesto leyo. Bafetha ngazi kufuna ngichaze kanjani lento. Ukodwa ukuthi bobe beyilalele akusho ukuthi bobe bonke abobe beyilalela bobe bezovotela iMK. It's not so. But bobe ilalela kodwa dependa indlela imanifesto yakhe ayibeka ngayo esereportela ama spirit eOrlando. Angazi ichaza kanjani lento. Angazi ichaza kanjani. Okwamanje imimoya iyaganga.
mawungazi ukuthi baba khona ukuthi endlini uhlasele yizilwane zigange zicindezela izingane zintshontsha imali lendlini ziqeda ukudla lendlini zigijime phezukwezindlu zingongqoze ecapheni uyabona ziqhathe nabantu baphinde baqolele zikwenzisa izikweletu mawungazi ukuthi imimoya mayingalawuleki iyaganga okwamanje imimoya esupport iMK ayikakalawuleki because iseza ngoba isafuna ukubona ukuthi izobenefitani izotholani ingakho njengamanje mawuthi uyayibheka kunale incident leyenzekile leyokuthi uComrade Jabulani ngangivele ngishilo kodwa mina uma ukhumbula kahle ngoba angiyikhuluma into engekho ngesikhathi kakade kuthiwa uBonkosi Khanyile like he is ungovernable into obona kahle ukuthi into ayikhulumayo uBonkosi Khanyile wayengayisusela emoyeni kodwa manje seliyaproveka ipoint ingakho kwabonakala ngathi ngiyamsupport it's because ngangibona ukuthi imimoya iyaganga hey angazi ngenza kanjani kuba lapho bendabuko kubafundisi kuma preachers kuma servants of God ukuthi bayi understand lento yokusebenza komoya angazi ukuthi ngayichaza kanjani madoda lento ukuze abantu bayi understand lento yokusebenza komoya ukuthi umoya usebenza ngendlela yawo njengamanje madoda yonke lento ebiyenzeka kuComrade Khumalo yenzeka ubengayilawuli yena ubelawulwa ama spirit agangayo maphi ama spirit agangayo beganga ama spirit eANC Comrade Khumalo yila ma spirit alala ashona yiwo lawa avukile asebenzisa uComrade Khumalo ukuganga so manje kumele mina ngoba ngiyinkosi emhlabeni ngiyindodana emazulwini ngikwazi ukwabona ama spirit because when uzozonda uComrade Khumalo when uzozonda uRamaphosa when uzozonda uJacob Zuma cha laleli manifesto yabo mase uyabheka ukuthi ubani omthemba kangcono kunabanye then go for yena kodwa when it comes to spirituality hayi thina koGabhadiya lapho makukhona umunye othi uGabhadiya akeke ayicele la kumina asho athi hayi King Phaka nami ngagcina kuGabhadiya mase ngiyakubheka ukuthi ungakanani eBugabhadiyeni bakho because okwamanje when it comes to kulento ye spirituality umuntu oGabhadiya hayi him kodwa nabe ngeke ngikuphikise mawuthi uyena kodwa mangabe usakahlali phansi ngakuchecka ngendlela yami ngikuchecka ungekho ngikuchecka ukhona hayi usewuloGabhadiya lo ukudlala phela nakuphi nakuphi ikhonto ekuthiwa into yokudlala ke uGabhadiya lo ukudlala ke ngibabona abantu bememeza indaba zama spirituality bememeza yonke into abanye yabona bakhulume egodlweni zabo baze bavuke ufufunyane kodwa ubotha hayi imambane ya actor nje imambane ubotha hayi imambane la actor nje fethi ise movie imambane yabo ubotha hayi ise movie angikhulumi ngemovie mina ngithi njengamanje into ebaluleke kakhulu la ukhona ekhaya respecta idlozi lakho ngoba wena uyaplana bese lona liyakuhlelela la ukhona ekhaya respect uNkulunkulu because idlozi lakho noma ingilosi zakho because abanye badidwa ilanguage abantu idlozi lakho noma ingilosi zakho they submit to God wena uyaplana kodwa umuntu ozohlela futhi akuwena wena uyaplana wena ukuthi ufuna ukuvuka uye ku-interview but awuyazi uzohamba kanjani wena uyaplana wena ukuthi ufuna ukuvuka uye emsebenzini awazi noma uzofika nikhona kuney'ngozi emgwaqweni wena uyaplana mase uyahlelelwa kulomhlaba esikuwona sisemhlabeni wokuhlelelwa kusho mina uKing Phaka ngisho kahle ngoba madoda awusukaneni madoda ngiphakathi entabeni zami le ntaba oyibonayo eyami ke le ntaba leya what you see it's mine eyami le ntaba lo oyibonayo eyami le ntaba leya Ibrahim nginithanda kakhulu emakhaya angazi ukuthi ngenza kanjani ukuthi ni understand le ngcenye le yokubaluleka kwedlozi lakho le yokubaluleka kwengilosi zakho mawumuntu okholwayo le yokubaluleka kwengilosi zakho le yokubaluleka kokuhambisa ivangeli mawumuntu okholwayo angazi ukuthi ungayi understand kanjani lonto bafethu kodwa kancane kancane sizobekana kancane sizofundisana lapha nalapha ya
kodwa ngelinye ilanga niyongibonga nithi hayi uyinkosi ngampela King Bhaka, uyinkosi ngampela King Bhaka, hayi niyongibonga. Kungangabi namhlanje inamba yami ngiyatholakala ithi 079 813 0260. Ngiyatholakala 079 813 0260. Ngama Saturdays from 2 o'clock ngisuke ngisebenzela la, ngisuke ngiyila ngoba ngisuke ngiyisebenzela mina myself.